Assalamualaikum, hai semua. Saya host anda untuk hari ini. Nama saya Farah Yasmin. Okey, hari ini kita bersama dengan dua orang yang sangat dikenali dalam industri, dalam sektor pelancongan. Tapi sangat complicated, iaitu Sabrina dan Syafira. Hai. Okey, hari ini kita masuk topik nak tanyalah, memandangkan korang kaki travel, tapi korang tak tahu Malaysia ni memang kaya dengan pengalaman travel, dengan makanan, budaya, alam sekitar dan macam-macam lah. Okey, saya nak tanya Sabrina. Bagi saya tak tahu sebab saya jenis yang ambil gambar and then saya post dekat Telegram and then saya post dekat TikTok. Tapi untuk pelancong luar, rupanya kita dah cukup lengkap dah negara kita. Kalau Syakira pula? Untuk saya, bagi saya Malaysia ni is a diverse negara tau. Macam kita ada culture, kita ada apa lagi dekat Malaysia, kita ada nature attraction, city attraction. If you want to know juga kan kita punya ibu negeri called as New York, small New York in KL, yeah. So for me, Malaysia is a diverse country yang sangat menarik untuk pelancong dunia. Okey, memandangkan sekarang kita dah borak tentang pengalaman travel dekat Malaysia dan keunikan dia lah. Okey, sekarang jom kita masuk topik utama hari ini, iaitu industri pelancongan di Malaysia. Korang rasa melancong dekat Malaysia ni best tak? Saya nak tanya saya. Sabrina dulu lah. Bagi saya best sebab kita punya industri pelancongan dalam Malaysia ni ada banyak. Contohnya macam transportation kita ada banyak seperti macam MRT, KTM and then LRT. Tak macam negara-negara luar. Sektor keselamatan kita pun terjaga dekat LRT semua tu. For me kan, to addition kan, if you want to know dekat luar negara, subway diorang is very bahaya tau. Sebabnya dekat luar negara, gelandangan just tidur dekat tepi-tepi subway tu, which is in our country, sangat safe. Kalau you pergi dekat LRT ke MRT ke kan, you takkan jumpa pemandangan atau lebih untuk orang lain, okay? Sekarang kita nak borak pasal apa pros and cons dia? Pros and cons. For me, kalau melancong dengan pros and cons, you need to know, kalau pros, you need to really know apa punya tempat tu punya culture dekat tempat tu. Macam kalau you main pergi je kan, kalau awak main pergi je kan nanti, kita tak tahu pasal tempat tu, culture tempat tu. Macam contohnya malam-malam tak boleh bising ke apa something like that. Cons, kalau cons untuk melancong kan, kita macam need to really focus untuk sabaran je lah. Kalau Sabrina? Bagi saya, kalau cons dia, kalau tempat terlalu overcrowded, nanti kita punya alam sekitar tercemar, ramai pengunjung yang buang sampah merata and so on lah. Oh my god! Wow! Saya nak tanya dekat korang, kalau dia punya cabarannya korang rasa okey tak kalau dekat melancong kat Malaysia? You mean cabaran dekat Malaysia kalau melancong? Cabaran dekat, you need to focus dekat kita punya country ada dekat garis khatulistiwa, which is our cuaca really macam memang sangat berubah-ubah. Sekejap kita terang, sekejap kita hujan macam tu kan. Jadi kita really need to betul-betul study about our punya cuaca betul, baru kita boleh decide nak pergi mana. Contoh, if you go to pulau at the end of the year, kan nanti hujan macam tu kan. So kita kena planning betul. Itu jahat cabaran dia lah. Okay, next saya nak tanya pengalaman tempat korang melancong yang paling best kat mana ya? So far, the best experience that I had was dekat KL lah. So saya selalu dari Kuantan ke KL setiap minggu. So bagi saya best sebab KL tu dia punya view lain, macam New York lah orang cakap. And then
kat situ ada banyak jenis attraction. And then situ banyak tempat yang kita boleh melambai sebab ada pulau. Ya, kita boleh jalan-jalan pergi Petronas, Twin Tower, 118 Merdeka. And then kalau sarapan pun, untuk sarapan kita ada pelbagai jenis budaya punya makanan. Contohnya macam Indian food, Korean, Chinese food, and then Malay food. So kalau kita nak makanan yang belah timur, contohnya macam Kelantan kan, kita boleh pergi dekat Kelantan, Pasar Kelantan dekat, which is dekat Pantai Dalam. So itu je lah bagi saya pengalaman yang paling best. Kalau pengalaman Syakira pula? For me, sebab saya membesar dekat KL, sebab saya membesar dekat KL, jadi KL really put a lot of impact kat my heart kan. Jadi bagi saya KL sebabnya masa daripada saya membesar di sana kan, jadi dalam kalau korang tahu dalam kan, because masa masa saya punya childhood, malam raya, we usually pergi dengan family, pergi Zarafa, and then beli baju raya malam-malam, and dekat situ juga kita selalu macam hang out together kan. And dalam Merdeka pun kita selalu pergi dekat kita selalu pergi dalam Merdeka sebab kita spend weekend dekat sana lah, macam itulah dengan family. So I really had a good time dekat KL. Kalau saya nak tanya lagi lah kan. Tanya. Boleh. Pakai tak boleh. Kalau korang pergi kat satu tempat tu, korang tengok dalam social media dia lain. Kalau tengok depan-depan lain. Kalau korang rasa macam mana? Macam expectation korang dengan reality tu, macam sama tak? Ke tak sama? Bagi saya normal lah benda tu. Macam kita pergi satu tempat, kita tengok macam dalam social media menarik, tapi reality kurang. So benda tu normal lah. Tapi kalau tanya expectation saya dengan reality saya, bagi saya kalau KL, expectation saya memang sesak. Tapi reality memang sesak juga sebab ramai kan pengunjung kat situ. So itu je lah. Betul. My experience saya, kita selalu tengok dekat social media kan, expectation macam ni bersih atau hidden gem dekat pulau. So kita macam expect, kita put a high expectation. Kita letak macam pulau ni bersih, tak ada orang, kosong, which means Nice lah. tak overcrowded orang katakan. And then kita macam put a really high expectation dekat sana. So kita pergi and then it turn out rupanya dekat sana overcrowded, ramai orang semua kan. Tapi at the other side kita kena tengok the positive side dia lah kan. Which means kalau dia tengok overcrowded pun juga still pandai tu bersih semua. Ke depan dia jaga lah. Walaupun expectation sana, sometimes reality tu tak sama dengan expectation kita, tapi kita kena tengok the positive side dia pula. So that's all lah. Jadi kita macam kena tengok positif dia lah kan, daripada kita tengok dia punya negatif. Betul. Okay, kalau korang pergi melancong takkan lah tak ada pengalaman kelakar kan? Kalau boleh cerita, boleh tak korang cerita pengalaman kelakar korang masa melancong? Pengalaman kelakar bagi saya, saya pernah book Airbnb dekat KL lah. KL tu saya book dekat situ, and then lepas tu saya book dekat situ, saya masa lali. After tu saya masa lali, saya tekan semua tingkat. So saya macam panik lah kan. And then ada seorang kata cakap, ni kenapa dek? And then saya pun macam saya panik macam tu lah. And then tu cukup bagi saya momen kelakar. Yang lain dah tak ada dah. Okay, kalau Syakira pula. Kalau saya tak tahulah ada lawak atau tak kan, tapi sebelah rumah saya is a KTM pada abang kan, kalau korang tahu. And then dulu KTM kita tak pakai kad debit ataupun ni lah kan, kita pakai kad putih KTM tu. And then
Kira macam esok tu I nak hang out. Saya nak hang out dengan kawan saya. So my sister ajar saya dulu. So dia hari sebelumnya kakak saya ajar macam nak naik public transport. Okay then kita orang pergilah. First thing kakak saya dia tap kad tu tapi dia tarik saya dekat dengan dia. So macam kad tu untuk bayar 2 orang sekali. Ya. So macam saya cakap, oh macam ni. The next day tu saya buat dengan kawan saya. Sampailah dekat NU Central. Lepas tu kena tahan dekat guide dengan guide kat situ. Dia macam Nice. macam ni lah, tak lah. It's not that funny tapi macam it's really not funny. Okay, last lah. Kalau nak tahu tips kalau nak pergi melancong, nak bagi dekat audience yang first time nak pergi melancong sendiri, korang rasa apa tips yang paling elok nak bagi kat diorang? Tips Sebenarnya For me kan, kalau you really want to tips, one tips for beginner, it's a begin friendly lah. First of all, you kena ada budget for you punya apa ni, travel. You nak pergi mana, kena ada budget dulu. Which is kalau you ada budget, baru you boleh buat itinerary tu, baru you boleh plan your punya apa ni, orang kata travel tu. So, kalau you tak ada budget lagi macam mana? Sometimes people punya pergi cuti kan, diorang sangat over limit. Diorang main just spend je. It's okay if you have the money, tapi kalau you really want to go the budget friendly, then you have the budget. kalau tips untuk Sabrina pula? For me, kalau tips saya untuk beginner lah yang nak travel, saya rasa korang supposed to plan lah. Kalau macam kita nak pergi travel tu, kita plan dari awal sampai habis kita punya tu kan, jalan untuk kita melancong, supaya kita tahulah kita nak buat apa kat sana. And then sebelum pergi ke sana, kita kena research some information so that kita tahulah kita kena respect culture diorang ke, ataupun kita pergi sana tak boleh sembarangan, kita tak tahu kan. Betul juga orang kan. So better kita research lah, dekat TikTok boleh, dekat mana-mana platform. Ini macam lagi-lagi kalau pergi belah-belah Borneo, Sarawak macam tu kan, kita nak tahu belah-belah culture orang macam mana kan. Betul. So tiba-tiba pergi sana pergi sampai kalau bahaya. So ini kita to learn about their culture. Kita kena tahu lah information lebih sebelum before kita travel tu lah. That's all lah. Okay, saya rasa tu je saya nak tanya kat korang. Before tu Malaysia ni memang banyak macam tempat yang menarik sebenarnya kan. So kita boleh explore lagi. Kita boleh pilih banyak macam mana kita tahu. Okay, saya rasa tu je. Itu je. Okay, boleh.